بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي مفهوم أقول من وهذا فاني كتاب التوحيد مصنف رحمه الله بيان كرافا خمسة سنة بابي الله سبحانه وتعالى کے ماتیری کے اسم فرتکائی سی فرتکو کے واہک ادی سی فرتکائی اسم فرتو کے معنی کے حقیقتوں اتباع کو بدل کرا میہنگے نبا کما کم کو روایت گواہ کلگن میں میدی ہفتہ گواہ دکا فان اما فهم على من واحد كموتي مي باب مصنف رحمه الله نروا فمسألة كابيغة اي اداروني فيه مسائل. اما فرطة مسألة كي اثبات الاسماء الله سبحانه وتعالى اسم فرطة ثابت كر ایک معنی کی کلام کی قرآن کا ادے کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا کلام ساتھ پر اثبات کر وافوا سیوا فلتا ایک حقیقی معنی کا اکلام ذات فلا لائق وگما گتا اثبات کرو. الثانیة کونها حسنا دیونی اسم فلتا کی روایت وگما اسم فلتا کے ایبس حیثیت کو ایبس عابق نقصک ونکمک نوا ادی ایبس حیثیت کو اکلام کے مخلوقنا وتر وگ نوا ماتيريكم واسيفولت كايسون فدك. الثالثة تبني الأمر بدعائه بها إكلانج اسم فلتك مدورك إكلانج دعاء كرب الله تعالى أمر كرب فواك أي القرآن الله سبحانه وتعالى القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أدي الله رحمها ريتيكم اسم فرط لبوٹ کے بنی فدعوه بها فاتباع میں کلانگے اے اسم فرط کو دعا کرش اسم فرط کو کلانگے اتباع میں دعا کر دنواش نبی اللہ کے اسم فرط میدوری کو کلانگ حضرت ادوں امور قربا فوا امور فلگا بس یہ باب کا بیان رہیں گے. الرابعة اترونی ترک من اعرض من الجاهلين الملحدين میکما اعتراض کفرمیہ ایک معنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسم فرتکا اس فرت ایک حقیقی مرادوں اتباع کو الحاد کفرمیہ حقیقی مراد اتباع کرمائی ایک حقیقی معنی کا نہیمنے معنی تک ایک تیرے ودمائی می کنکم قرآ می ہننا ایکہریومائی ایمی ہننا دروے گتنگوا ایمی ہننا ایمی ہنگے مگائی اتباع امگواہ کا بیان وہیں گے. سورة الأعراف کے سطح کا دیوان آیتوں کا اللہ تعالی بیان کرا فنی وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ایک لانگ اسم فرطوں کا الحاد قرامیہم کلیگ فان دوکر لباش امیہن نا امیہن گوئے کلیگ فانو دوکر لبار امیہن کی میں ایکی باوڑا انواش ایم الحاد قرم کے تیریک پوریں گا میں فیلالوں کو فاہب کو فان ای اللہ کے اسم فرطک ایک حقیقی معنی بدل کرمائی انسان نہ وتر کرمائی ادی شیفڑ تک انکار کرمائی ہمیں میں مکہ کے مشرکوں میں اڑکم کرن گنگڑوں نو بے بدھ تک اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم فڑ تک نندن ما ایگو تو میں فا کو فانے اللہ تیمون الالہ کے میں نم نندی فواکم ادی العزى العزیز من انفڑوں نندی فاک. الخامسة فسوني تفسير الإلحاد فيها الله کے اسم فرطوں کا الحاد کرمگے معنی کی مراد کی تفسیر کی کباکم میں سرگمنک می بابوں گے گنج اس سے بیان کر فدین کو باتو ایک مراد کی مصنف رحمہ اللہ متا گنوا فی بوری می بے مثال تو پوری اور دے نبی میوں الحاد کرمگے معنی کی میوں الہوں تک اللہ کے اسم فرطوں
bay nandinumai amehemme amashu kiban riwakura ko yudkhiluna fiha ma laysa minha ekalange ismu fulta ganu himene kankan ismu fulta oktere beddu ei nuba maana kurun kam ga vinames e maana ga nu himene echi ga dekkum ga vinames nuniya vekalange zaat fula isbat kurwa fanwa ismu fulta amilya veddum kam ga vinames as-sadisatu hawanai wa'idu man alhad esiva fulutaka ismu fulatoga ilhadu kurimihu nanguri wa'idu ga wak ei Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala emihunna bodwegen wa azab hurikan bayan kurwa emihunna bodwegen wa azab hurikan bayan kurafan emihunga magun ekkiba awma Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala wani nabiyya sallallahu alaihi wasallam amur kurwa fa amurge terega eka efanuge ummatuge emmeha mistakum wes wadegende isam baboni ni mawalabaf denwe babaki fansa sevana babu suruhi gotuga musannif rahimahullah bayan kurafani la yuqalu assalamu ala Allah assalamu ala Allah nifadain burun huddege noy salam wani Allah se egota burun huddege noy mi babuga furtama genna afani hadis basfulai sahih bukhari ga riwayat fa basful adi muslim ga asmi riwayat warad fawe vidal wa fi sahih an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala kunna idha kunna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi as-salati qulna assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulan wa fulan فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام من حديث كمان ابن مسعود رضي الله عنه ودار تمام النبي صلى الله عليه وسلم أريوغا نماذ قرارغا تمام كياموه السلام على الله من عباده أي التحيات كيارو السلام على الله من عباده نفدين تمام من كيامه أديايكوغا السلام على فلان وفلان السلام على الله من عباده معنی کہ اللہ غرتکم فراتو اللہ السلام ہوتے السلام على الله ادی بونموے السلام على فلان وفلان ادی میونی ایونی فراتک السلام ہوتے میتانگا علم ودالون میتانگا فلان وفلان کے مراد کے بیکن ودال بسرو تریگا السلام على جبريل وميكائيل جبريل فرد فلان میونی بسرو مراد کے جبريل ادی میکائیل ایمان کہ السلام علی جبريل السلام علی میکائیل مفدین من من دعاگا کیا اولم دم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دن نبي صلى الله عليه وسلم حدیث کرے لا تقولوا السلام على الله السلام على الله مفدین نکیا فإن الله هو السلام يعني الله أي السلام الله کے اسم پڑھیں السلام السلام کے مراد ہے کہ امها عابدك ونصفتكم هستاهر وجنبا سلام وجنبا امها ونصفتك وني كنتتكم سلام وجنبا فريما كمغه very far नहीं السلام كما ام بما فريها معنيك فريما وفا فراتن الله سبحانه فريها معنيك فريما فراتن الله سبحانه وتعالى එකලාංගේ ذات ෆලෝගාන් සද එකලාංගයන් එන් එබ්ස් ෆරාතක එකලාංගේ ذات ෆල ගෙල්ලම වෙස් පිළිබෙන් නොදෙවෙන් එහෙම මීහෙ කිබන් සලාමක් කොද්දිනුමක් අල්ලාහ්ගේ හදරතුම් අල්ලාහ් තාලාය අල්ගොන් මෙන් එකලාංගේ එබ්ස් ෆරාතක සලාමක් කොද්දෙවාතෝ දුආ කුරුම්ගේ මුරාද බස්නෙක් එකලාංගේ එබ්ස් මියක උනිකමෙන් නොදෙවෙන් එකලාංගේ හොරිහා මානෙක سلام به وڈگموا سلام پوری سلام ہے کہ پوری معنی کا حق و فرات اللہ سبحانہ و تعالی اما لا تقولوا السلام على الله اگوتا نکیاش فإن الله هو السلام يعني الله سبحانه وتعالى اي السلام الله اي السلام اي الله کے اسم پڑے اور من تریگا می سلام بینوں کرے تفاوت معنی مثالك أقول مكين السلام عليكم السلام عليكم مي تحية قتل
माने कि मिया के तरहीबे गोत बेरुं कर इबारत एक माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अस्सलाम ए मतिवर इलाहु के हज़रतुन तिमाय एम्मे आ कंकमुं सलामक्कमा रक्कातरिक हुड्डे एम ए तहियते गोत बेरुं कर लफ्ज़ अदि मिताग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कुरबी हमें के नेबे पुनु के दुआ के इबारत के तेरे अस्सलामु अलल्लाह एबे पुनु विदालो एने अस्सलामु अला फुलान व फुलान अस्सलामु अला जिब्राईल अस्सलामु अला मीकाईल एगोतन एबे पुनु विदालो में के फन इनकार करवा फेने हमें के अल्लाह निस्बत को अस्सलाम हे लफ्ज़ के फन मना करवा एमे माने कि मखलूकुन निस्बत को एमी हुन सलाम हुड्डे अल्लाह का तरतुं एगोत दुआ करूंगे ई हुद्दे के वा हेरमस अस्सलाम ए अल्लाह के इस्म फुले हम ए इस्म फुले के मुराद व है एमस फरात के सलाम कमगा निस्बत को के नो हम एक ने हदीस मुस्लिम रहमतुल्लाह के नो अपनी तहियत गोद के कुरान का सलाम का लफ्ज़ बेन को आपको ए सूरत यासीन के 50 अव्वल आयत सलामु कौलन मिन रब्बिर रहीम ए सूरगे अहलुरिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला इबा तहिया कमा सलामु कौलन मिन रब्बिर रहीम ओगावंत रब्बुक मुगावा अल्लाह का हज़रतुम व सलाम के बसुले ए सूरगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबे में उन वही कुर्बान तहियत के सलाम dem vidaloni fihi masai e baba hisab ni mala bafani dem genna afani babun ne rod masada alula tafsir salam furtam faida hai ki salam ke tafsir agum ne genge ko ba ka salam ke murad الثانية دوني أنه تحية السلام मिसमिन आगोन में अस्सलाम अलैकुम इब्न अब्बास बहु गए सलाम का मुराद की तहिया है यानी कि ताहुनिया है الثالثة تمني أنها لا تصلح إلا لله هذه السلام من أنفر الله سبحانه وتعالى منوي صحابة جنواك إكلام ذات فلا منوي السلام كسيوا صحابة جنواك أي وريها أونيسيفة تكون سلام بيجم وإبس فرات النوي الله سبحانه وتعالى بين إم كم فرات كيس إم فرات كحاجة تكبين وفرات هذه أوني فرات العلة في ذلك الرابعة تتروني العلة في ذلك एकम मना अल्लाह फेवा एम फरातकम हुद्द नोई सबब अद एकम मना कुरबुनु सबब एंगे हिंगज मना कुरबुनि अल्लाह ए अस्सलाम वइमा एकलांगे निस्बेको अलगोन में कोमे नुजे मि तहियतु मुरादुगा ए वा किगत दुआ कुरा अद हमें को अल्लाह ए होरिया 19 वे पुलत होरिया एनिस 19 सिफता को मुस्ताहिर वंत फराकम गवीमा दिन अलगोन में फरातक එහෙම් ෆරාතෙක්ගේ නොබෑකමක නොත එහෙම් ෆරාතෙක් ගෙල්ලමක රක්කාදෙර ගෙල්මක මානේ බස්නෙක් الخامسة فسرයි تعليمهم التحية التي تصلح لله الله سبحانه وتعالى ارتكادا كرنجه التحية كي كوباك رغلو نونغ نبي صلى الله عليه وسلم ني بيان کو دبا अलगोन में केनी استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام एम एक यंजे कुरिंग असाबे कलुं ए विदालो ए नगलोगे नोकम बयान को दिबाक कोबाक नगलोगे اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام कोबाक नगलोगन में अल्लाह इसबे को बुनार व यंजे ने आदि अल्लाह इसबे को बुनार कियागे नुवाने गई अस्सलामु अलल्लाह ए फदें कियागे नुवान नगलोगे के पाने बने बयान को देवा इस अफर के बाबू स्वनि मुस्लिम रहमतुल्लाह निम्मा वाला बफ एफोग देंगे बाबू सागुन में वरकुर बाब तक में फंसास देवना बाब ए कौल अल्लाहुम्मा इग़फिर ली इन शि'त मी मिफदें दुआ करूं हुद्दे के नुवाना का मगवाक ए इबा इलाहु एदिवोडी गन्नवा नम मेला फाहफुस्सवांदे इन शि'त इबा इलाहु एजोडी गन्नवा नम इराद कुरबानो मेला फाहफुस्सवांदे एम एगोतन अल्लाह निस्बे कुफ माने कि एनगे माबोड हाजते एनगे माबोड कमें एकम को नोमे अल्लाह के हाजते नोनन मेगे फाहफुस्साद हे मिफदें क्यों दुआ करूं हुद्दे के नुवाना وفي الصحيح عن ابي هريره صحيح البخاري ابو هريره كما روايه فاوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye la yaqul ahadukum kebamehum utireng evesmiyek mifaden du'a nukura hoshikame Allahumma ighfir li in shi'ta Allahumma arhamni in shi'ta liya'zim al-mas'alata fa inna Allah la mukriha lahu miyala pa huswande iba ilahu iradu kurabwanama adi miyala rahmal labwande iba ilahu iradu kurabwanama edi wodi gannawanama den one liya'zim al-mas'ala maneki timati ede kamuga taraddudunu wash maneki hajaten algomen Allah tun dannawaruga e hajat kashawarwe e hajata timanna beenun jeifa wa kam edigen du'a kuras ma bodu hajaten enage nekkan deha wagata du'a nokuras emmege damitarun me du'an ebe deha godde enage ma bodu hajaten nekkan Allah subhanahu wa taala edi wodi gannonya faafes kusam rahmat labame enage de ma bodu muhim kame e visne ema angawani liyazimil masala maneki ena ede kantak rangala azum kandala taraddudunu washe defura e nuhadas komme kamen edun kam ga ina mes sharai gotu hoddaka mek moja e kamak kadala mafog ekam ga timaga hajat timaga faqir kon edi timayan ege masnata gedi Allah subhanahu wa ta'ala dannawa fa inna Allah la mukriha lahu eni Allah ka noe majbur kurwene ebes farat ei algon men nigota dua kurime ek mane ki e baila edi wadi wanga mihen haddawas egote e murad dewan ek mane ki algon men majbur ek kura kal algon men wahi kame kod algon ma bodu ayete net ema Allah ikrah kurwene ijbar kurwene ebes farat noe algon me kalaange hajat terwane ema algon me kalang algon nikwachi wanje algon men fa husra deves no deves adi maghfirut devves no devves rahmat devves no devves adi algomna kitem baawar che devves no devves ekalaange ek algomna devene gellumes nonna eche no devvagenne adi devvagen ekalaange waki ituraka matire odes no ganno ekalaange duniyega emme ha mistakun kafar yes hamdul bodegem wa pudi bodegem wa ila ema insana ekala hadratuga nikmeti wanje ekalaange en ebes kotagon majbur kurme ikrah kurmen oegenwan dem muslim ko riwayat ga asani wali muslimin wal yu'dhimu ar-raghbata fa innahu la yata'azamuhu shay'un ata wal yu'dhimu ar-raghba tima ede kanta hituga gastuko kitem bodukamekkam ga inames ekama gastuko ede fa innahu la yata'azamuhu shay'un ata ehni Allah subhanahu wa ta'ala devvi evves etchen eiwa bodu etchekam ga ekalaange dekodi nogannawa kiten baawara debis algon me insanu vejja ma ginan devijjam de miha dereveswan fo adi ma ginan ede miha ladues ganna eha ginan den nuwanu ede kabus eka mige misana ki alutakunge misana me Allah subhanahu wa ta'ala kiten me waren algon me edunas ekalaange ekan boden nuwan adi ekalang hadratuga ekan e rihuwadigen nuwakam ekkam gesnuwa algon men ginan edum waraka ginan denne waraka bodati kantan edum waraka ekalang hadratuga algon men makanata daraja iturugenda em Allah subhanahu wa ta'ala devwai chikiten baawar devvese ekalang hadratuga e bodoche nunai ehmima kibegen hiji algon men kankam ederu gami wara bodukam eke miha bodukam kamaka edeka nuwane miha ginan takwarugo dannawa kan nuwane e visnu gengoles kitemme bodukamek kitemme ginefar dannawan jeunas Allah hadratuga dannawa kan laduwanna kan oje dannawan vi kitemme ginan dennes kitem bodukam dennes Allah subhanahu wa ta'ala yuriha khazana take milku odigam wa ilahu duniyega wa emmeha mistakun tanaka evvegen mistakun ede hurihakame fudda de vis Allah be khazana in unin waane kamuga قدسي حديثك الله سبحانه وتعالى في القرآن صحيح مسلم رواية يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني أيتي من الله ورتكن تبامهم كتير استغوصوا إمها ميهنا فهم أنانها ميهنا إمها جنينا إمها إنسين قاموا في صعيد واحد إمن اتنك إبن فسألوني
den emmen timan ilaha hadratun emiyoge beenun ha kamen edunima fa a'taytu kull wahid mas'alatahu emiyoge edun ha kamen timan ilaha emiyeka hajata fuddadin kamugawiyas ma naqasa mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-ba'r timan ilahu hadratugawa khazana in uninuwane kandat tinohe koppa fanegima kandum uniwa minwar menui ema ei duniyege allah nabi huriya insana huriya jinnenge huriya ajatage mudda debes allah subhanahu wa taala khazana yakun uninuwane ema algon men he khazana in ecche dannawa ka ginewegen boduwegen uleka nuje ekamaka ladakun algon uleka nuje ekalaange ekamaka algon men kofa awade nugannawane ginan dennai waraka bodad dennai waraka ekalaange haabontaka matuwerikam insanaga maccan ekkange qrar weni adi duaage sobun eenayaki ekalaange hajat refa mi ekkange ene qrar weni ege sobun allah subhanahu wa taala e aledike lobe wede gannawa ginan suwal kuri waraka ginan denne waraka allah subhanahu wa taala e aledike lobe wede gannawa ei kitanme kodakame vishnu hama kameddima waruge enage vishnu abudas allah agulifon ei ek murad maqsad bodek kode medmine nonnan hama kamed duniyage ne dimawarge enage hin abudas gulibawani allah ekalaange ene debba asabe kanu nondu gege lono ustrima faawan wadu kendo nima emme kode faawan wadu kendo nima allah dannawa faawan wadu debbande algon me mihe kunan eha kodi kantan nuwanu allah dannawa komme kame bes allah debbani algon men nahi wani bike kan e algon men bar dasho gode kan kame komme mihe gawon karne komme rashike bike karne komme coach e me ar kaabe oleni emme punni allah debbeche ka hakura e kaawle hakuro yemen amillen hodach ei rurukan araga hadach hakor em baaki urechi allah debbeche ka hakura ka ngule be emon em ei mi vishnu gosun naisa algon men na me keches nonna komme echki allah debbeche em e maqsad algon me hitu goegen komme kames allah dennewmai algon me horiniu mettaka libe hori achki sem allah debba debbon kan gabul ko hori mei allah ene abodonnane guli ei hagiyatuga e duaage muhimmakam komme kame bes ekalaange algon men rojo ay dua ko den musannif babni mal wa fani hatta fasale masale bayan quraf idalani fihi masail al-ula an-nahy 'an al-istisna fi ad-du'a du'a ga istisna kurun nahi wegembo maneke initiate e baila iradu kurbiyaye egotan istisna kurun du'a ga nahi kurwegem waka الثانية بيان العلة في ذلك دوناي نهي كوربون سبب أرغم نعينك إكلانge مجبور كورن بس فراتنو إكلانge بس حاجة تنن ميك دو عجاب كوربات أرغم من حاجة ترونه ما إك منا إفاسا بس بيان وعينك الثالثة تيمبناي قوله ليعزم المسألة معناه كي إك مراد أرغم نعينك أي مسألة أرغم من تردد نوع إفهم مفرن نجا beenum wa hajate yaqeen kon en azum kandalaage egotugo dua kurash الرابعة هدر وني إعظام الرغبة تما إيدي إدمك بودكور مانك إيدي إدم ورب بودا تما هيتوغا إكن حاصل كرمتك دوبيوت إكن حاصل كرمتك تما هيتوغا شاوغا دوبيوت الخامسة التعليل لهذا الأمر أي faswane ki ege sabab eki beganto allah subhanahu wa taala evs ekalange devve evs eche ekalang hadrata boduwege wa echenno algon men nan algon men nafsu gai bodu echenno ekalang hadrata ei bodu echenno ekalange devve eche ki ekalang hadrata boduwege wa echenno algon men kiten bodu echekkum gawies ekalange devwane ekalange bodu evs eche nuwe nisam perin babani malo apane algon mere filawal mehasa bukur kollani هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.